Ya. Ya. Tekan satu. Oh, tekan 1. Jadi baru kata 1. 2, 3, 4, 5. Gua pencet. Masukkan kode voucher dan tekan bintang. Oke. Masukkan kode voucher. 7, 5, 3, 4, 2, 2, 1, 6, 3, 4. Singgung banget sama zaman sekarang, kesel banget gua. Kesel kenapa? Iya, kalau udah megang HP ada aja jawabannya, bingung gua sama sekarang. Kan namanya juga anak zaman sekarang, kayaknya jangan kasih HP dari kecil. Gimana nggak dikasih HP? Kalau udah ngambek, orang kesambet. Gua bata kalau dimintain tolong ada aja jawaban, lagi ngereng lah, update status lah, suwe dah pokoknya. Lah sama kayak teman kita tuh. Siapa man? Tuh, Sinang. Iya, ngapain tenang? Ayo temenin dong. Ya. Ngapa, Nang? Ini gua lagi dikerjain sama operator nih kayaknya. Dikerjain? Kerjain apaan sih? Ini sih. Ini gue denger. Ini gue denger. Nih gue dengerin nih. Tuh. Terus? Tekan 1 kan? Ya, Iya, gue tuh. tekan nih atu nih. 1. Gue tekan atu. Terus Terus? masukin voucher. Kodenya. Kodenya. Nih, gua masukin. Ini dulu masukin nih. Masukin lagi lu. Tuh tuh. Iya dah tuh. Kemudian Tekan pagar. tekan pagar. Iya, tekan pagar. Stres amat, stres. Gak beres lu. Lu nggak punya handphone sih, tengah-tenghalan aja lu.